Shalom, menjuah-juah man banta kerina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, jumpa kaki ta ibas jambur seitun ta wari endah. Tetap semangat seitun, makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Kata di bata si jadi pergegeh man banta, ibas perjumpaan ta wari endah. Ibuat ibas 2 Kronika 15 ayat 7. Bagaindaina kubacakan man bantah. Tapi kam harus megegeh dengan olah aru atendu. Lit nge upahdu ndahiken dahindu. Sehijenda pengogenta maras sekitar toto. Bujur o Tuhan di bata. Ibas perkuaras perkelengatendu, igejapkan kami, kam tetap ngarak-ngarak kami. Malam dingin meriah ukur kami, ipuji kami kamu Tuhan. Rasampati kami, ibas kami dalani wari-wari kegulun kami. Ajari kami arah katandu sinti sinari i orati kami. Maka katandu enda banci angkai kami, ras banci kai pakaikan kami i tengah-tengah kegulun kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto. Amin. Nandai Bapa turang rasnina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lid sada anak prana, bengket dia kubas kerangan simbages. Jana ibas tengah kerangan dai, jumpa ia sada gua, ras itatapna kubas gua dai, idahna ije sada mutiara sisih kal jileda, ersinar mutiara dai. Tapi mutiara dai li ibas babah sada naga sigalang. Maka alulah biar-biaran anak peranan dai berusaha ia semaksimal mungkin guna ndatken mutiara si meherga rasi mejile enandade. Tapi ibas usaha nandai ia luka-luka, ras ia gagal ndatken mutiara nandai. Maka mulih ia kubas rumah naka, rasa janji ya maka ibas sada paksa pagi. Aku berusaha guna ndatken mutiara edandai bagenina. Maka ibas perdalan keguluhan, umurna penggo tambah, ia penggo tuana. Maka inget nah, kai si enggo ipadan kena, ijanji kena, ndube, emkap, guna mulihi kubas gua dai. Maka, ardalan kai kubas kerangan simbag sendai, idahna denga, mutiara dai, ersinar denga, mejile ka cahayana. Ras, tetap, mutiara dali ibas babah naga, tapi naga dai lanir gegeh nggo lemas ya arkite-kiteken nggo mutua naga dai. Maka labo mesera akap anak peranandai guna ndatken entah pe muat mutiara simherga ras simejile dai. Malam kal ate anak peranandai, sebab kai sini arak kena dube gundari nggo jadi kenyataan, jadi milikna
Kita usaha ras tekad sila pernah artina mobar ibas ianari. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kakin artina naga me gerina tantangan perbeben kegeluhan si ngerimrin kita, si menghalangi kita wari lepas wari. Ras ka artina mutiara me berkat-berkat pasu-pasu Tuhan, rencana-rencana Tuhan, anugerah Tuhan si luar biasa, si ate Tuhan iberi kena man banta arah krina perbeben sini alami kita. Tentuna adi sungkun kita krina setun kuakap melalakal nge perbeben kegeluhan si alami kita, melalakal naga sirbahanca berkat Tuhan lasih man banta. Sirbahanca maka siakap kita artina siliahna di tengah-tengah dunia eda. Padahal arhogen tandai jelas kandai katakan, tapi kam harus megegeh dengan olah aru atendu. Tetap semangat, bagaimana kira-kira maksud enda. Lik ngeupahandu dahikan dahindu. Kopeken ibas naluken perbeben keluhin dai balikan kita darasa perang. Ugas kalak serdadu si atena berkat kubas medan peperangan. Tentu na yang mempersiapkan dirina. Ia artina berkat perang ibabana senjatana, ibabana ampang-ampangna. Ipakaina kena peralatan si canggih guna ngalahkan musuh-musuh nandai. Kita bagaina sini naras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Guna menang kita ngelawan naga-naga entah perbeben kegeluhan nandai. Lawo banci kita hanya tangan kosong saja. Entah lali usaha entah. Tapi kita harus persikapi entah siapkan icukupi alu krina senjata guna ngalahkan krina perbeben kegeluhne. Ras kita tetap semangat. Lah adilah kita semangat, maka lawo banci kita jadi pemenang. Adilali tekata lawo banci kita jadi pemenang. Adi misalkan mental untuk berjuang, maka kita pasti kalah. Adi anak peranandai, ia bagai dekahna, ia artina sikap, ras ia mulihika, guna naluken nagandai, guna datken erta si tuhu meharga dade. Mutiara si tuhu mergadane. Alu persikapan na, alu ya tetap berpengendasman Tuhan, alu ya tetap latihan, maka akhirnya ia mendatkan kasih isura-sura kenandai. Kita pendai ikatakan di tengah-tengah kegunung tenda harus bagaimana? Kita tetap megegeh, kita tetap megenggeng, ulah putus asa, maka li upah tak. Maka kita ngaloken berkat-berkat si tertutup terkite-kiteken ihalang-halangi naga-naga entah perbeben kegelundai laseh matata ngidah berkat singgo sikapkan di bata megatikal ibas krina perben sireh man banta maka siakap pernembo hati di bata, siakap hukuman di bata man banta, siakap di bata lar keleng ate man banta. Padahal
Ibas krina perbeben si jinken di bata ku tengah-tengah kegelunta. Li je sada berkat. Li je sada rencana Tuhan si cukup luar biasa. Man banta. Uga kita menyikapi krina perbeben sireh ngerim-rim kita war lepas wari. Apakah kita langsung jungut-jungut? Apakah kita menghindar? Apakah kita berputus asa? Las semangat rasdebana? Tentunya adi bagai sikap ta, maka kita labanci jadi pemenang. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ma merincuh nge kita gunandatkan mutiara keguluhun si mergara si bejilei kuakap ngorsada kena jawaban ta merincuh minta. Tapi lako peken enda hanya secara teori saja. Ada merincuh ninta tentunya li usahanta, kai usahanta. Maka kita harus ngit artina berjuang. Kita harus ngit artina belajar. Kita harus ngit artina ididik Tuhan, itegor Tuhan, iajari Tuhan, ibabai Tuhan, maka kita tetap rembak narasia. Maka ibas krina perbeben sireh man banta, pasti kita jadi pemenang. Malam mateta seni naras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Adi kita ndak gegeh nalukan perbebene, maka si idah uga di bata si sembah kita tuh berencana si terbaik. Rencana Tuhan merencana si terbaik ke tengah-tengah kegelunta. Mungkin kita secara kasat mata lasidah lasit tapi di batai tuh gonikap kene krinana. Maka mari si alokan si raih berkat-berkat pasu-pasu Tuhan, rencana-rencana Tuhan ke tengah-tengah kegelunta. Maka malam mateta ibas dalani wari-wari kegelunta. Tetap semangat setun. Tetap kita pengundas mandi bata. Ibas umurta si enggo tambah pewar lepas wari. Tapi kita tetap semangat jadi contoh kita, jadi ujian kita mankrina anak jabunta. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, ngoi persingin kami kirana setun, maka kami tetap semangat, maka kami tetap megegeh, maka kami tetap bersikap guna ngalokan mutiara kegeluhan, berkat-berkat, pasu-pasu singgo sikapkan Tuhan man kami. Gelah alu bagai o Tuhan di bata, adik kami ngasup nalukan kerana naga-naga, entah perben kegeluhan, tantangan kegeluhan, ibas diri kami sendiri nari, entah ibas darat nari, adik kami jadi pemenang, maka kami pasti ngalaukan krina berkat-berkat sehingga sikap kenduman kami. Sampati kami o Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, sehijenda perjumpaan ta sekelenda, jumpa kita ibas kesempatan sireh Tuhan Yesus tetap sinemani kita. Haleluya. Amin.